Kalkulat li f'pajjiżna fil-preżent huma 70,000 persuna li għaddejjin mill-ġlieda kontra l-kanċer. Fost il-forom rari ta' kanċer hemm il-leukemia li tammonta għal madwar 6.5% tal-każi kollha tal-kanċer. Iżda minkejja li rari, ix-xorti ħażina fl-2016 misset lil Giacomo Cassar, tifel li dak iż-żmien kellu 9 snin u li f'daqqa waħda spiċċa fis-sodda muġuħ. A year ago it was the total opposite of this. Right, I was at hospital trying to figure out when I'm gonna leave and the side effects, well, the pain I had was incredible. The amount I'm speaking right now, I didn't have spoken this much in 2 weeks. It was just horrible. I couldn't drink at all. I couldn't eat. Jgħid li huwa diffiċli li jfisser fi kliem dak li kien għaddej minnhom. You can't really describe it. You don't know. You can't describe the pain. I don't have words for it. Missieru Rowland jiftakar il-momenti li l-familja waslet l-aħbar li Giacomo kien qed jiġġieled għal ħajtu. Meta jtik l-aħbar illi t-tifel ħajaddi li għandu dik il-marda tal-kanser kifra, ma tkunx taf sa jiġri minn ġurnata l-oħra. Ma tkunx taf jekkux ħajrġa jiġri għandek jew le. Għaddejna minn perjodu ta' ovvjament taqtieħ ta' qalb li ma tkunx taf perjodu wiebes ħafna, parti affarijiet oħrajn, ġifieri ma tkunx taf jekk tix ħaterġa' tara t-tifel jew le. Kull darba li taraħ tgħid l-aħħar ġurnata jew le. Fortunatament illum l-istorja hija xort oħra. Giacomo ġilet b'kuraġġ u rebaħ il-marda tal-leukemia bl-għajnuna wkoll ta' familtu, il-professjonisti kif ukoll Puttino Cares. Sena wara din it-trauma għal Giacomo iltqajt miegħu ma' missieru fil-Juventus Club Cuore Bianconero tal-Marsa, klabb billi miegħu Giacomo għandu rabta speċjali. Fil-perjodu diffiċli tiegħu ħidma bejn il-familja u membri tal-kumitat tal-klabb lil Giacomo fl-aħħar wasallu flok iffirmat mill-goalkeeper u leġġenda Gianluigi Buffon, plejer ta' Juventus u t-tim nazzjonali Taljan. They got me this shirt signed by Gianluigi Buffon and I absolutely loved it. It was amazing. Għal Giacomo, Buffon huwa wkoll ta' ispirazzjoni minkejja li għandu 39 sena, Buffon għadu jilgħab u jisfida l-età tiegħu biex sal-lum għadu kkunsidrat fost l-aqwa goalkeepers attwali. Illum li Giacomo għeleb id-diffikultajiet ta' saħħtu xtaq li wassal messaġġ lil dawk li bħalissa dejjem minn sfidi ta' mart. Don't give up. Have hope. Because it helped me grow a lot.